Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ai usi mai whafonga. E le fau le taunu umayo ni la au malosi mapulufana ilo tātua tunu. O lo whaatau le au whaipi sinisi na o lo ai lalo o lantou lai Sene whaapitoa so tanga i whaatananga whaapitoa foi mai le mtanga aluanga o leo leo mwhalpui pui. Pei fo ona fasilingi ai le taunu o na o loa o la au malosi mapulu o le sapalai a le whaipi sinisi e pe ona whaamanino mai nei e le pulenga o mtanga aluanga o leo leo. Pei tai ona o ngā ruenga māsani whaatino lava le official tute, o lo whaatali aina o lo ai lalo o le vainga le official tute pe on whaailo mai, e le komisina o mta ngā ruenga o leo leo, le sunga awa pa aulongo i Tino Filipo, mai au se talia ina ua tātou fasilingia. Sauno awa pa au o le pusa o loana taunu umai leo sā, ma whaamalia ina, tū la fono, o lo māsan iai o na whaaulu whale mai whana, ma whaatau i Samoa i lalo tū la fono, Arms Ordinance a whaiva se lauonus fulu. Na mawhai fōi o no tātou whaamao ni asa vaenga o whai pisi nisi le tātou atunuu. O lo umia lai Sene la tō te au mai ai la au malosi, ma pulu whana, ma whaatau watu i la loa i inga whaapitoa. Pei tai. O masalo mi o le fasilingi ai asa vaenga o le tau nuu mai, o sapalai o lo o tā uailunga, ma whaatali ai le kilia le ofisa tiute. Ona e ana ia lea, ele alo le minister Carpeneta le fionga la aulia mali e toa pola ta ivao le watea Forsi Schmidt. Ia tātou sa ilinga na whaamau ni ai, ele faul whaaulu whale mai o la au malo si le tunuu, ma whaatau le o whaipisini se au fiai, ma le alo leo la auli lea e ana le pusa oloa, o lo o tau fiai mo le kilia le ofisa tiute. E pe on whaailoa whaalawa ite le mai le ofisa o leo leo, o le pusa oloa o lo ofisilngi ai la tou, o whaamau niolo o iai le pēmita whaatanga e whaulu whale mai iai la au malo simpul whana. O lo iai fōile lai Sene whaatau wai i le tunu. Mai e iai fōi isi whai pisi nisi whaapea, ilo tātou o tunu. Mai na sau no le fiongal komsina au apa au, o le pusa o loa o la au malo sima pulu whana, e ana ia lea, ele whai pisi nisi o lo o lai Sene whaatu la whanoina, i lalo le vaenga tolo le Arms Ordinance ta sivona o. Mai o le pēmita fōi au mai ei tutono le tunuu, o lo o au fia umalava i lalo le atu la fono. Ma tā ua il whaamtalanga aloa ia mai leo leo, o le pusa o loa, o lo o alu lava il whaasolonga o tiute māsani a le ofiso tiute. Inisi o tala esfulua tau sanga ma leona māsina il whaasalanga whaafale pui pui, o whaalava au va o tuua au leo leo ne emia. O le mta upule na funga ina ilumo le fionga le whaamsina o le whaamsinonga maa walunga, Justice Tuala Warren, o le soli tu la fono lea, na mali liu whaatasi e lava ni ali ise to alua, e li sarafata, ma utufua voi, mai se la au malosi la fiu anga wa whenga, i le aso o le tausanga fou, o le lua o lua tasi. Peita e o le aso lulu sfulima o februari ana nafi, le ana whaatoa au mai ai le whai unga al whaamsinonga whaasanga, i mōli anga e lua o le fasioti tangata pa iwa lea. O whaalava au ono iwa tausanga al matua, ilana whamtalanga e pe ona tā ua Justice Tuala Warren, e whaapea na palau vale ane utufua voi, ia whaalava au malatu puloka ne mana wō, lea luatu le tā vale a whaalava au. Ai soso atu lava utufua malana whangupia na uu, ma tu i whaalava au, o le tala whaalava au, na ia whaapale whana e whaafefe ese ai, a ua ita, alu tu ulanta a vale lo latu ainga, a sa vale tiro ile ainga utufua, il whamtalanga whaalava au, i whaamaumaunga na tamo e ane Elisara, ai olo o tala noa i le tamau tufua, na ia whana i loa Elisara, ai olo na toe fo i ane i lona ainga, ai wa aia tulo i au tufua il awala ma ia whana i fo i mau tufua. O lan tala le ofisa wa aia, na tumu ia le ita i le apo na tupu ai le whalavelave, na alu i fonga i ainga o tama na mali liu matalia, o Elisara whata e maliu, a olo soifua mailona faltua ma alo e to whaa, o utufua voi whaasfulua tausanga, o lo soifua mailo na faltua, maalo e to ono. Ua saini ai neile malianga fau o le whaapaanga, le mtanga ruenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, le MAF, e si iti ai ana talo whaatau atu i whafo. I le whaamtalanga aloa ia ma le mtanga ruenga, o whaamawina i le toi whaafau o le whaapaanga umia le MAF ma le whama, po le Pacific Horticulture and Agriculture Market Access Plus Program. Ia, whelo le whai mawhonga tau moli o tātou whai ngā malo. Ki o ngā tamaitai pāle mia mar Carpeneta. Ia, e meise le mtanga aluenga o whātuanga mwhai ngā whaiva. Moli le ngā whaaftaitea le malo New Zealand, le malo Australia.
Ia ona o le soasoani mai le Farmer Plus e mawhai ai ona tuinatua tātou loa mo tātou maketi fafo. E si te ai le ati nae, ale au fai whaatoanga i la au tutoe ala i le whaatuwina o fale la au whaapitoe whaafai lele ai talo. O le Farmer Plus o lo langlangoina e Australia ma New Zealand, mga nulue whaatasi mai ai nā malo e lua, ma le MEF talu mai lua o sfultasi, e ati nae o lo whaatawatu i whafua Samoa. O le whianga inga fau lena sainia le MOU o le MEF ma le Farmer Plus, o le anga lue whaatasi ai una ia le whaatupum whaateleina talo sili o na ano le lei, e ala ili le lei ma le lava o le tiapula. Sauno ai le ministau whaatu angam whai ngā whaiva, le fionga la aulil mali e tuapula ta iwao le uatea pula ta iwao Forsi Schmidt. O le whaapaanga le nei, o le atele sona sao i le tu ainga o talo anangata ia lava ma ngā waa e whaatau atu i whafo. O le isi fo le vaenga o le taumwhainga le MEF, i ana fofua ngā alu mamau, e ngafa ma le pulenga fou mo o loa whaatau atu i whafo. Ia au sia lona taunu unga o wha moe moe iai ma keti New Zealand ma Australia. I le me tele eitanga ta Samoa lo o a fio ma whai mai ai le tautua ia Samoa e peun sao noa la auli. Sao noa foi wa uma o na wha mao ni ele malo Samoa le taal sanga mo le fausio le fale teu o loa i sale longa i savai. Efso soani whai whaatoanga ma lato o loa whaatau atu i whafo. O le sosoani le fama o le atele lo na sao i le tūtau o longa o si. Ua saini ai nei le malianga fau o le whaapaanga le mtanga luenga o whaatoanga mwhai ngā whaiva, le MEF, e si iti ai ana talo whaatau atu i whafo. I le whaamtalanga aloa ia ma le mtanga luenga, o whaamawina ai le toi whaafou o le whaapaanga umia le MEF ma le fama, po le Pacific Horticulture and Agriculture Market Access Plus Program. Ia whelo le whai mawhonga tau moli o tātou whai ngā malo. Kia ngā tumaitai pāle mia marka peneta. Ia e meise le mtanga luenga o whātuanga mwhai ngā whaiva. Mo le ngā whaatai tele le malo New Zealand ma le malo Australia. Ia ona o le soasoani mai le Farmer Plus e mawhai ai ona tuinatua tātou loa mo tātou maketi fafo. E si te ai le ati nae, ale au whai whaatoanga i la au tutoe ala i le whaatuwina o fale la au whaapitoe whaafai lele ai talo. O le Farmer Plus o lo langlangoina e Australia ma New Zealand, mga nulue whaatasi mai ai nā malo e lua, ma le MEF talu mai lua o sfultasi, e ati nae o lo whaatau atu i whafua Samoa. O le whianga inga fau lena sainia le MOU o le MEF ma le Farmer Plus, o le anga lue whaatasi ai una ia le whaatupum whaateleina talo sili o na ano le lei, e ala ili le lei ma le lava o le tiapula. Sauno ai le ministau whaatu angam whai ngā whaiva, le fionga la aulil mali e tuapula ta iwao le uatea pula ta iwao Forsi Schmidt. O le whaapaanga le nei, o le atele sona sao i le tu ainga o talo anangata ia lava ma ngā waa e whaatau atu i whafo. O le isi foi le vaenga o le taumwhainga le MEF, i ana fofua ngā alu mamau, e ngafa ma le pulenga fou mo o loa whaatau atu i whafo. Ia au sia lona taunu unga o wha moe moe iai ma keti New Zealand ma Australia. I le me tele eitanga ta Samoa lo o a fio ma whai mai ai le tautua ia Samoa e peun sao noa la auli. Sao noa foi wa uma o na wha mao ni ele malo Samoa le taal sanga mo le fausio le fale teu o loa i sale longa i savai. Efso soani whai whaatoanga ma lato o loa whaatau atu i whafo. O le sosoani le fama o le atele lo na sao i le tūtau o longa o si. Samoa Entertainment TV mas whaapoponga i le aso atai au i alo fo le tua ai whasen koe.